phakathi uyazizwe bakhonza abahle basezulwini sina liyashela ushelo wasaphela inkundla yasezulwini ubazohlambula abazali bethu kodwa yasinda indaba eyiphuma lapho ekhanda ehlala amazolo uphuma ekhanda seliqeda njengempukane ucela amandla nami ukumvenqanga uyazizwe ubambele belinye usheba bese fihla umngane bami asusoma ukuqonda nokukhuluma angikowakhe ngicela nje ngevesi lekhulu namashumi amathathu 130 sibuthene lapha manje bakhonza abahle basezulwini uNkulunkulu wezulele enkundla ulivule wayesenza owakhe akuthanda ukubabeka izohlomane zey'ngane ey'ncane ey'njengathi lo msebenzi uyasinda kakhulu ufuna iy'ngweni futhi nazo ezinobekezela ngoba abona umsebenzi womhlaba umsebenzi odinga indlela yasezulwini ngoba laba bantu abadlulile ethubeni babukula isilo sabo sizowela kithi bese sifike sesisinde endlebeni yethu njengoba uzwa lo dadewethu ophethayo ukukhuluma awucabange lento esingazamile impande okushoyo ukuthi okhokho bakhe basemandulo ababegila imizi nababechuba imizi leyo nto isizamile zimpande inzalo yabo oqhamukayo la bawuchamisele inzalo enjalo
kuyophuma iy'ngane eyothi ingane ikhula isencane ukuthi ushembe ingane iqala isencane ukuthi uyibone ukuthi uphathwe abantu abakhohlakele udlala nje ley'ngane zonke ifise into eyimbi ifise ukuthi sengathi ezinye iy'ngane zingehlelwa umubi. Ngikhumbula ngisewumfanyana ngoba ngikhonzile ukudlala ibhola. Ma ngabona ngisho iphepha ngiyalikhahlela ngibona ngisho sasigoqa amaphepha-ke bazokwazi abadlule emnganeni uthatha iphepha leligoqo kulezi ndunu bese sijikane ngalo. Kuney'nsizwa sasikhula nazo ezazazi ukuthi ngikhonzile ibhola kanti zinebha lokuhluphuluka ey'nhliziyweni zabo. Zangibona ngiqhamuka ukuthi okuyalithanda ibhola lo. Bangizange bakhomba amabala ngekho nje kodwa sibanibani bakubiza ngegama esasikhula sibizana ngawo. Bathi sibanibani nangokuthi bavele kusevelile kahlela. Kwathathwa ibhokode yambozwa ngeplastiki. Ezange kukhulu ngicikile nami ngithi nje ngifuna ukumbhida la muntu othubekile akhona amabala. Kodwa inhliziyo yesithi ngifuna ukukona ngalivele kodwa ngaliqubula yisho ngaliqubula lahamba yisho. Bahleka ungena msengiyayicabanga masevile kwamakuta ukushembe ingane ibonakalisa ihleli umuntu okhohlakele masini. Nazo ezinye iy'mpawu njengebayibezane uthola ukuthi ingane iyazi usawulomo kodwa uma ikhohlakele isifuka uthatha usawuthi iqule ekudleni besilizwe umthakazi adle umuntu aqine usawuthi ihleke kakhulu ihleka lo mthakazi wakubo ohluma phezu kwalengane engane izokhula ngaleyo mkhuba okukhohlakala izigcine isindala igcine isiyenza imikhuba ngempela emini. Kanti umntwana umbathwe idlozi elibi elalikhohlakele. Zifuneke nawe ukuthi enhlizweni yakho nayo ikuphi lokhu othi uyayiphuza kodwa ugcine usukwenzile okubi. Zifune nangu uNkulunkulu nomkhulu wakho ubekile. Akudingeki ukuthi uphume emajini yohlola zifuna wena ngaphakathi nakho yini mina into embi ngiyithande yini mina ngifisela abantu into embi. Okaba lo mthwalo osemzimbeni wami ngomthandazo yasho phela ukuthi mhlawumbe yashangasinda mina ngiyakubonga ngani hlazana mageza leli dlozi ehleliwe elinenhliziyo yini uyoyekuba nenhliziyo embajiya. Mhlazane kwageza leli dlozi njengoba ngikhuluma ngomuntu wabelithi wayengicupha phela ukuthi ngimala bese yajabula. Uyabona ukuthi umuntu wayehleli abantu ababenenhliziyo ezimbi ongakuthandi ukuthula ojabulela nje ukuthi uma wakhalwa akekethele womubi ojabulayo amakhala. Kusho ukuthi umuntu uhleli idlozi lalilimi lalisebenzela uLucifer. Phela ububi lobu bendoda emnyama embi eyafundisa abantu ukukhohlakala. Ushembe wayesafananga umkhulu ehlala phezulu uthozana abantu abantu bamulisa ngathemba sibathulele izithixo nawo umkhondo ushembe ubekile manje asilandele lo mkhondo ukwethula laba bantu lezithixo njengoba sila sizile esontweni njengoba babona abantu abangaphakathi nje abazile thina abantu abangaphakathi labo bazalwa ezulwini kashembe kodwa bazalwa zintombi ezayiqhamuka emzini omajile ikhoma wasimamane ikhoma wamthela bazokhonzela imindeni nomalimi babo bayonkosi ngoba oyise babo bona baphethe izulu bazokhonzela imindeni yabo yabomalume ngoba umuntu udabuka ngemoya emibili wesikayihlo wesikayinqobo nabo bazokhonzela abomalume babo ngeke beze masebexoxa azomngena bezokhonzela abomalume ngoba oyise nabasezulwini mayibonga Nkosi. Sizothetha amacala njalo lapha ekhaya lemphefumulo. Mayibonga Nkosi. Ibuhlungu le ndaba yalo mntwana lo uthi usabile. Ukhuluma isiminya, kuyesabisa khona ukuthi uyafika emzini womuntu bese nango umuntu ophila nomkhuba. Yini ezoshayo? Imiza ifani phela. Befanele asabe lo mntwana. Ngoba akazovuka bathini. Nangoba umuntu ezoshelile ngeke. Usho uzoshuka wena uthanda ukuthi ngisathola ingane. Bakhona abasha basezulwini sithole kanzima siphuma emndenini nabantu ababekhohlakele abophe umuntu isikhulu athathe abeke icala amboze umuntu enza amafilo noLucifer kwenziwe iyifungo neyiqanganisa khona wafika wasukuma la wakhuluma wathi ukhokho wakhe uthi mntanami ngenza isifungo
nomubi ukuthi ngiyosebenzela yena ngiyothi uma sengihambile uma sengifile zonke iy'ngane zami uzokuyisebenzela yena. Uthi-ke nonke-ke abantu abangobaningi emhlabeni ngizosebenzela umubi ngoba ngenza isifungo naye ukuthi ngonikela ngani ngiyokwenza imikhuba yokuthakatha nenze yonke into phakathi kokuvuka abantu abakhushulizisi kovuka abantu abacupha lebadekhuluma kuthiwa kukhona izalukwazi ezayicupha omunye wazana baphumelelizisi khona bezothatha amashumi la bawahamba bawathatha bawabeke umsebenzi bagabe inkosi udlala inkosi umkamendlela ithi ngilungiseleni isipholi bese nakha isilungu ngoba thina boshembe sithi masiqoqa iy'ngane lezi elingela ngamashumi ezinye sihlukana ziyinkulu ngoba zathathwa zabela empondeni ezinye zashiswa nodengezi wahlanganiswa nombundlwane izinga lezi ezindlwane ziyahlanganiswa kwafakwa iy'nkelezi kwafakwa amakhubalo uthi sibathola abanye benjalo beyinkulu siqale phansi sibaphethe sibadale kakhulu sibenze abantu manje asikwazi ukubafaka esipholi fanele qale sibabekela ngaphansi kwesulu sibahlukanise amalungu namakhubalo ney'nkelezi abafakazo bese sibakhanda kabusha babe ngabantu lezi y'ntombi ezabhubhana emandulo uthi phakathi kwey'ntombi khona iy'ntombi zayibulawa nje inkosi ilibizwe undabezekajabulawa zonke iy'ngane ezisencane ngoba kufuneka inkelezi usefikile ululeka inkosi ukuthi kufuneka imunge iy'ngane kufuneka iy'ngane ezey'ncane engasengenasona zibulawe iy'ngane khona kuzokwenza inkelezi zazikhona leyo mkhuba endulo esengenisile omubi uzobhekisa indlela isholo izophambukisa abantu endleleni njengoba sinanake siyofuna umkhondo wezilapho ushemba ukuthi ushemba sibuyisele abantu enhlanzekweni wena zokubulala nje uzomela abantu bakini babuyisele enhlanzekweni ungazeyi mayibonga inkosi kodwa into efunakala kuwena inhliziyo imbuzi nenkomo nomnikelo uza kamuva inhliziyo yakho uqale kufanele iphelele iyimisele mayibonga inkosi abakhokheli bacele kobaba ukuthi ngicela baba ungedele ke ngiyobika ekhaya ngotshela obhuti ukuthi abasukume baye ekhaya emphefumulo kuyothetha amacala ngoba nakini umkhokheli uphume esijwini somndeni wokhohlakele wahamba ogana kamajiya wafika kamajiya waguduzela wathi ageze idlozi lakhona lageze labalihle zasuka izalukwazi zakini namakhetha athi unozibanibani usethatha imayile ubeka kowawo phela ake sizotshela iy'ngane zethu ake sidololozele siyobona abasuku bese iy'ngane zakho ezele la kulo muzo sowugezile wena wamuhle waguduzela umyeni wakho bafike iy'ngane zakho bapatalele phezu kwazo uthi umuzi ugeziwe umuhle iy'thonga sekuthiwa zimula usuma uphumule nomyeni wakho ubone noba uthi laba abantu bahamba nethonga eliphilile iy'ngane zakho zihlale ndawo otshwala ezinye zikhushumizisa ezinye zizibulala abantu kanti idlo zabomalume lakweni ingakho ethi ushembe le ndaba ungagcini uyigondo yenze yakho hambe uyodlulisela ekhaya moganini bakudedele basemzini uyodlulisela ekhaya uyodlulisela komalume wakho mayibonga inkosi namnje kade ngokomalume ngesono banda kanjani kade ngekona emubi ngiyokhuluma nalabomalume wakho sengathola inkosi salungumuzi udaba sesilungiselela manje ukuthi walungisa izindlu zathi unkulunkulu esebakhulula amakhosi nodlunkulu lenzalo yabo bebesebenazo izindlu zabo emakhaya mayibonga inkosi nakuwe nakini uyadingeka ukuthi usuke ungahlali phansi awuzele ukuzobuza la eNazaretha awuzele ukuzofuna ikhundla la eNazaretha isikhundla esikhulu ekufanele usithole sakweni isikhundla esikhulu sokuhulumeni ingakho umthandazo ukuthi sifuneleni abathunyiweyo uyangena nomuntu olenza ingane aye ushule phela ushembe ngokuye umuntu uhlala kwena emashoko usho njani ngayizwa
laba bakhushula ingane ke ngesikhathi ingane nje uyikhipha imbuzi ekhala kwemahlobo mawuya kumajiya lapha ekoleni lokuthi uhamba neyilwane usuyochaza umusowenza ukuthi ukhipilwana lezi ngane zakini ezakwini ezazala omabakho ezazala ogogo wakho zihamba nawo wakwini sicela unyazi lwezulu ngoba umsindisi sicela unyazi lwezulu ngoba umbenqanga uNkulunkulu le ngane ekhaleni ukuthi wakha ngayo yathwetshule wasaba umntwana ukuthi sicela ushemba ivele amasango indele mayibonkosi bese wena mntwana ube nesibindi ke namhlanje uyobatshela mawubuyele emuva ukuthi thwele engane ushemba uzoyingenisa kodwa kangangenisi yedwa ushemba sicela zonke iy'ngane zakube ezahamba ezithwethulile nabantu bakubo abahamba bezithwethulile ushemba bahlithe abangenise ekhaleni lemphefumulo mayibonkosi njengoba sizokuselela ekhaleni lemphefumulo asivumeni izimo zemali asihlaleleleni masila usuke wenzela ukuthi ushembe abezwa abantu bakini ngoba segazini lakho bakuthozeni bakho basekhanda lakho ingakho sikhumbuza ukuthi uma kuthiwa akuzonikelwa ungahlali phansi alizokuvila ukuthi awubongiphathele umlilo wami kunjengomuntu athi ubongiphathela kashembe ungabawuthatha lo mlilo kangangawo abantu bakubo basegazini lakho yabo lezi inkumbi zeyigidi zehlwele ey'hlukahlukene namacala zegazini lakho azikho emlilweni kufuneka wena usukume uzoguqa wena embengeni ukuze beze bazoguqa abantu bakini nabo bazithule kumthetheleli izono zabo mayibonkosi akukho ukuhlabela umthandazo baze basile abafana abancane athi umthetheleli wezono umthandazo lowo wena basegazini lakho basemzimbeni wakho basethotsheni bekhanda basemkatsheni amathambo akho woza wena uzoyiguqela bese beyikhumela nemahluleli bayambona thina sibona unyazi wasinamehlo ubona umoya futhi asiwafuni ngoba baba wathi wakhona encane bana ugcina isikhonto yazigcina usuqhushembe njengalabo majiya balokamba bangabethi bayizama ngamazashembe bakhosa ngamazashembe umajiya labakhotha zakwenzisebaqamangani umsizi kashembe ushembe wangazafuna yonke umsizi uhamba nenkumbulo yeyibosha zakini abezenzuba umsizi wakhe ushembe ukhamuke ezulwini uhamba yedwa amen ushembe umoya ingcwele ushembe yoba kuthi ushembe umthola endlini yangasenhla kwenu unyazi wezulu uma ngiyongena ekhaya ngothola usomana thole kodwa umuzwa wini awuhlanzeke phela amen awungabi muhle awuhlanzeka ube uzohlanzekile uzolithola unyazi ngasenhla inkosi yamakhosi yaphuma separadise semzini wakho engcwele siyokudumisa bathi obaba nobamkhulu nkosi ingane yethu isho njalo sesiyahamba ukhona ushembe endlini yangasenhla unyazi lwezulu likhona njengoba sentabazwe le liphambi kwethu khona abanenhlanhla sebemboni lihleli lathina la iparadise kalendweni ngoba umoya ingcwele mayibonkosi sacela njena siyakuphika intushembe umoya engcwele asinakuphiki bakhonza abahle basezulwini singenzi lento esiyenzayo yokumhleba uNkulunkulu uzama ukuhlanza umuzo engcwele ebuhleni bophakama uthi ngicela abhidlize amadokodo siyamsonga thina sebezahlanganisa ibhuku wakhona osihlalo wakhona otreja bophathi imali wakhona olobhala sigungamela nje ukuthi ungabuyaganga wenzani ulibhidlizela namadokodo niyamazi ushembe wenzani ushembe uvula ikhala emphefumulo wathi uma seyivulile ikhala emphefumulo kwasekufika unkosazana la yathi uma isukuma ikhuluma yathi ngibona ushembe ebhidliza amadokodo ebuhleni engakawabhidlizi ushembe wathi ngibona ushembe ebhidliza amadokodo uthi wabona kuphuma wena wabona amawuze ekhabetheni eliselingcolile ligcolile impuhlululo uphuma amakhunda lapho uthi waphuma uthi labantu bonke mabephuma ney'ngane ey'khasayo ney'khathi namazalukwazi ushembe ayikhombe ebhasini uthi amabhasi eshawujeke angene khona umuntu wahola wezekhala emphefumulo wathi ngizokezwa nina ubani wathi ozana ngizofela emzini engcwele ubani wathi ozana ngizozana emzini engcwele ubani wathi ozana nezithixo zenu ubani wathi ngingena emzini kaNkulunkulu neyikhwama imina lawo nami ngabangenisa abantu bakithi akhona ikhomo zakithi ezayithakatha ezayijobula abantu ezayithuba abantu
ezalikushubizisa ngaqhuba imbuzi nenkomo wathi ngiyobapha abantu bakithi emzini wezona uyofaka abantu beyihlihliwe nje uyofaka abantu bedela ubukhuphe emzini wezona wabona uNkulunkulu ukuthi ingane ziyayifuna indlela yekhaya kodwa manje bafaka engozini ngiyaqolisa ibafaka engozini wayesafikhala impulo wasafikhala imphefumulo wayesithi nako umpula asiqale siwageza mayibona Nkosi nangu baba uCaphaza lesona endlela inkulumo esimanga uthi bathe masebelanda umndeni wakwalanda kuleli yasona elandulela indlela izo balanda umndeni wayesekhaya indodana yakho begula obesendle umshanguzo uthi masebengenisiwe kuwo wayesebona indodana yakhe iphethe inqwaba yenkumba yomshanguzo uthi bathi masebeyiphethe uthi wasekufika uNkulunkulu uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha usendwa umuntu usendwe fika ngiyafika zokunke uphini ungakhozi usenze ungakhozi umajini ungakhozi usimama usekuwunyazi ukuthi bese umjwayele mayibona Nkosi umuntu akakhonza ushembe amen Jesu umkhonzela abazali bami amen noma ngakekho amagulu manje yakhulunywa izwayo ukuthi ungamkhozi umuntu lo unamacala ngoku nawe nyalume naye ke lo uthi wabona enye abashumayela abajwayele bathi wendoda sumiwe uNkulunkulu uthi asifuze njengana isazodla lenjanguzo yabantu ingani itho ngasegeziwe waye umndeni wakhe lokusula usayifuni lento wayeguliswa ibona abantu bakini bavulela isitha ukuthi akagule khona zona lokuvale imithi le khona bezoyimela egazini lakho bazodlala ukukhulula wathi umuntu kumala mama wathi bathi abantu bakumntana mthini susuza ezamomena zenyanga khona bazofaka imithi besiyayincela ngoba imithi isenza sibe namandla ethule ngoba sinawo uNkulunkulu sinamacala sinezona asikwazi ukuhlala noNkulunkulu imithi lemidlalo isipha amandla esikwazi ukuphakama okusashana uthi kodwa manje ukanamsisi usekhale impilo sesikhathele imithi ngoba iyasivimba ungathi abantu bevimba isinembu bathi wethuleni kuthi wasiphethe inqwaba sibe ngapha isinembu ugwale sizulu uthi ke lo uthi ithi leposazana wathi ushembe hambani ngilisekhale impilo wafuka abahlisa ngamabhasi wathi la emzini wengcwele sekungcolisile umuzi wami uqinisile ngiyakhumbula masophuma sengale ehlanzeni ukuthi noma amadokodo lapho uzoba usebheka kancane ngedokolo abafuna ngapha abafuna kwazinto wasehlola sonke wonke amadokodo angemuva moya ngale ehlanzeni ingakikini yazi ehlanzeni bona lapha kunamadokodo ayinqamla endlele yakhona kunamadokodo aqashile lapho owasebenza imikhuba khona ukufuna mama abazalisayo ababelethisa lapho khona yonke imikhuba ezonzima engcwele umolisa umuzi kaNkulunkulu unyazi kasilekelele sikusola manibhikiza imithi ngoba nibhikizela lamadokodo ukuthi lakha amadokodo asezweni ahlambulule azobesengela imindeni yethu eseyigeze uNkulunkulu ekhaya emphefumulo mayibona Nkosi amen othi lama siyakhona kuye netho ngempilani akuthemba labele uzuthi wathi izobengela uNkulunkulu uzobengela udokodo lami ngokudokodo lami ugcina wena usunezibama zakho yinga la osongasanele umuntu la yokuthandaza wona ukamthathile yakho ukujuza uphiphise yongethelweni ukabela ushembe akathunga ushembe njengoba akha amadokodo lapho ufuna ukuthi ushembe imndeni isoyigeza masinaleli izilapho ifike ingene emadokodweni ahlambulukile ngoba asengcoliwe wabhidliza ushembe asimusumsela uNkulunkulu unyazi wezulu mayibona Nkosi amen asumeni thina silokezi imndeni yethu ushembe ukhambile umfula nangu la ezweni lasemaqadini mayibona Nkosi amen siyamcela ushembe ukuthi umntwana obekhala ushembe angenze ngamandla asezulu namngenise lo mntwana ngoba usabile umntwana amen umntwana kodwa sisiyamthuma ukuthi ahambe sasaba manje ngoba uzobe sihamba nalezi zinto zakuwa lo mntwana wathethula nabo bonke abakubona lo mntwana mayibona Nkosi amen nawe uyaphila uthi la makuthiwa la asulula imphefumulo la emnikelo wokusebenza nawe kuba ubazi abantwana awazi ukuthi umeshini njani uthi Nkosi umnikelo wokusebenza cela Nkosi uma khona ababili abahamba bethethule abathunga Nkosi asikho into esingaba bakhohlakele bethola amalima bayilungu bamoneza abantu emathubeni uyabona kusuke ekhaya sabathe
uhlawulelo usuku yamajia kanti ukutwa yona lemndeni ijayi hambula la isapho sale sikhuluma ngisho uma usimumu isapho asikhuluma bathi thathani isapho simnyama nenze ukuthi banibhale bathaqazi ithongo kakhulu kakhulu kanti imqhubezwa abantu egcekeni siphuma ke phakathi komndeni njalo ushembe kuzosilamela ushembe uyakwazi ukuhlwitha idlozi elithunjiwe wahlwithe azolifaka ekhala emphefumulo alikhipha yonke lamanumba esifakela bese ligeza ushembe kodwa konke lokho ukwenza ngenhliziyo yakho wena okhona mayibonge Nkosi amen awubantu basafuna ukuthi amen konke okuthumela abantwaneni amen befuna baveze phela ukuthi amen uveza bona uvumela bona bangasafuni ukuhlala esigodini sosizi yona imndeni ekhathele ukuthumulwa kanti ikhuluma omunye la simamane lo abantu abakhuluma bathi sikhathele sithunjiwe safakwa izinto ezintsha imikhuba yenziwa abantu mabevela ukukhohlakala ushisa ibe khona ukhabi inkomo wezidwaba zokhokhokazi wenza iy'hlangu zomkhulu usho abantu abathwethula bafakwe izinto ey'nkulu izinto ezintsha babodwa baphuma izinja phuma ngikhodwa yinto uxa ungaphuma ukhopha ukholwa njalo inhlanga sosewenzenjani lezi ngane ey'khuzwa yilapho bese ukhuluzwe imule ukhuluzwe izinto xa uthi uma ivuka le ngane isikhulile ivuke ivuke njani yovuka isethuneni la ithunela yinja ivuke imbabu ibrush ingakulumi lokhu ibrush lokulandela njalo abantu bemndeni abafa kabuhlungu akekho umuntu ongakuyasinda ngoba abantu endulo babebiziphi bafe basale esigabeni kanjalo uphume iy'nkulu emahlathini iy'nkulu zehlathi zikhobozela konke namathambo omuntu kuphume iy'nganga kuphume iy'mpisi kuphume amabhokisi badliwe izigwenya abantu namhlanje babizele iy'swini zelwane uma ulele ukwenza ukuba zonke lezi zinto akwenziwe njalo ushembuyalomvukela nabo abantu babili behlele iy'swini zelwane ngala wena uphethe ubhosi lisiwe nje usibizana nabantu bekhebiswe zelwane angisakhulumi wethu mhlawumbe njengoba ngibuke phambi kwabantu lekwafa abantu bafuna lesifunda wakhohlwa wena ukuthi wawuthunyela ukuthi uzothetha amacala omndeni wakho asisukumeni isibhukulo siyifuna indlela ekhaya ngoba labo bantu bayamfuna ushembe ngoba nawe sifuna ngamawala ephileni nabe ethuleni ufuna ngamawala ngekhaya bafuna ngoba uyena yedwa umsindisi obakhulula unyazi wezulu mayibonge Nkosi uthi lo mntwana imbuzi yakuwo kodwa yafa ngiyabonga ukuthi ikhulume dadewethu ngoba ngithola umbiko ngolesithathu umshumayeli udlowelani lo esesimasuka la siyimbuzi wathi umuntu wasezisekuye uyangafonela mshumayeli uba kuthiwe sezophuma inkosi yamaNazaretha unyazi wezulu yazi nami uyakhohleka sengathi masikhuluma ngobaba ungagcini ukuthi ubaba noma nje wabiza ngobaba futhi ungagcini ukuthi ushembe noma nje wabiza ngoshembe mkakhulele gama uNkulunkulu ubiza ngelibizo lakhe nakaIsrayeli wabiza ngelibizo ngithi mhlawumbe amabhazana ngencwadi ka-Exodus 13 ayazi bani noma 3 verse 13 la uNkulunkulu bemfuna ukubakhola lesizwe le esheshaya ayikho namhlanje abayibhelele lo mfana into Exodus mangabhazana 3 verse 13 kulapho ngempela uthi uNkulunkulu wayekhuluma lesizwe kaLevi ayokumphelele uncwadi bemphenya befuna ukwazi ukuthi wena uthi ubani igama lakho uNkulunkulu azisho emhlabeni uma efika akaze ayifike uNkulunkulu ngakho-ke nathi sengathi masikhuluma ukuphilulanta uma uthi ubaba umbonile noma ushembe mkakhule ngegama unegama lakho unebizo lakho abizwa ngalo emhlabeni njengoba iziqu zakhe zinhlanje kunamabizo akho ethola awufunde kwakithi amneze umbongo umshumela lenkosi wathi kuMosi abantwana bakayisrayeli bafica abathunjwe inkosi uFaro bagcinazekile bathwele umthwalo osindayo amatshe useyafika uMoses uthi hayi bomthunyiwe bathina begcinazekile kodwa basho bephethe amatshe bathini kwana wathi kuMosi uThixo ungithumile
ngithi kubo ungakhe umshumayeli ngithi kufanele uthi kubo uthixo ungithumile wayekhuluma nabantwana bakayisrael becindezele uthi uma ukhuluma noNkulunkulu kuzonomuso bathini uma ubuza yena uthi ngofike ngithini bona abethi uthixo wethu ngithumile ubani igama lakhe bathi ubani uthi ke mabe ngibuza ukuthi wena njengoba ngithuma uthixo uMoses khombisana indoda ngelizwe angazi namadoda ubambelana angazi namadoda ngizongithonani uthona ishaka lethandazana umuntu aleyo umsebenzi alufuna owahlala kuthiwa nangu baba umfishane ongathandaza uhlale aleyo umuntu afuna ukuyizona makuthiwa ayemzinweni wena uthi hayi ngiyinakashela uyazi nginakashela hayi angaze ngiyinakashela kodwa makuthiwa nangu umuntu lapha esithi wona nangu ufati lapha esithi wona uyaleyo umuntu ahamba afuna esithi wona makuthiwa nangu umuntu hayi umuntu nangu aphesha ufike uyixhaphuza namanzi angcolile nalithole abesebeka amabhodlela lapha adlale nendwangu besithi nawo umuthi wenhlahla awuzana umuntu exhaphuza afike library ayofuna umuntu wenhlahla nothi ubhekothola nje umuntu wehla lo muntu ubeke umuntu ubeke itoilet eceleni wakho ubeke yonke into welixhaphuza uthi umuntu wenhlahla yena akawufuni umuntu wenhlahla akazoqala ukuzothatha izinto athi umuntu athi uyasebenza impela ukuthi ke ababuzi uMoses wambuza ngaphambi wamuza wathi njengoba wena ungithuma abantwana bakaIsrael uma bethi lo Thixo bani igama lakho uzothini kubo ngizothini kubo uthi ngizothini kubo wathi uThixo uMoses washeshisa ngoba kunamakhoma lapho nokusoka ufunde kahle umela kuwa khona wayesethi uThixo uMoses ngiwuye uthi ngunguye wathi usho kwabaka-Israyeli uthi unguye ungithumile kini hayi indoda amadoda umuntu wesiza kwadala wathi hayi angizwe mnento ishoyo uthi unguye ungithumile mina ngifuna igama lakho bazongibuza abanomzana ukuthi bacindezele akushona kodwa bazongibuza uthixo wabuya wathi kuMoses lanisise kahle usethi uNkulunkulu esawathi indoda engithuma iyanguzi wabuya wathi uThixo uMoses uthi uJehova uThixo oyisho yani likhoma lapha likhona funda kahle wena uprincipal leyo asokubona funda kahle namakhomo ikheli uJehova hamba batshela abantwana bakaIsrael uthi uJehova ufuna batshela abantwana bakaIsrael uJehova ubani uJehova uThixo isho bakho uThixo kaAbraham uThixo kaQele uThixo kaIsaka uThixo kaNdlovu noThixo kaDagoni noThixo amakhosi ezulakithi ungithumile kini yabona useyishilo uqala wathi uThixo egcineni wasethi igama lami uJehova thina uNkulunkulu esinayo mabekubuza ubani baningi abantu abathi uNkulunkulu noma thina ushaya induku ababuza abantu uNkulunkulu wenduku uma thina thatha abantu lapho thatha imali kayise yohlala bejolile wayifana manje sewuNkulunkulu mayephaka nje umandalo ninyele abantu bajabulise lo bathi kumnandile lapha khona into engajabulisa lo athi zadaba zayiyela sekusho nangalana-ke kwesibudu manje nosana mfana wakhona mayifike ubazana aphakamutshwanike intanhleyo atusi umuntu atusile njalo uThixo kaIsrayeli ungithumile ubani igama lakho uJehova thina uThixo wethu esinayo emhlabeni unyazi lwezulu mayibonge Nkosi amen vuma nawe inhliziyo yami ukuthi unyazi lwezulu uNkulunkulu ngoba nivunywa abalele ukuthi nomhlaba mayibonge Nkosi uthi-ke udadewethu wake khuluma imbuzi bathi abakuba imbuzi ifile uthi-ke umshumayeli uDlovu mshumayeli uba uthe mayesezophuma ngicela ungithintele umshumayeli emajini nasebenza nabo ekhaleni bangincungela abantwana bami ukuthi njengamanje ngiyacela ma beletha impahla iy'mbuzi zokuthetha amacala
abangalethi imbuzi esanokubisi esajole ubisi emathunjini esakhalelunile akube imbuzi eseyiqinile eseyidla amaqabunga notshani kungabi imbuzi encane ngoba ziyafa lezi ezincane akufanele zife amacala engathethwa lezi sholo dadewethu manje siyahlangana njengolwesathu lo wathi ushimala njengoba ngidlulisele lizwi ukuthi khuthazana abantu ukuthi manje sasazi ukuthi uthula amazela ukuthi baqale akumile manje amazela akulethe imbuzi seyiqinile ngoba lokho amazela kuyafa lokho usanokubizwa wathi wabusendo la ushembuze efakazele manje uthi cha lokho usadole ubisi usakhalela unina ngiyeke nikhule ayikhule imbuzi ziqine ukhuluma ngezibuzazana njengathi mina ngiyokusho ukuthi indlovu nezibuzikazi mhlawumbe seyizele ngayinye asazala njengaletha kulo ukuzala kwayo kwangizulwana nezulwana wena nezulwana zanini usuke kwakho izulwana zakhombisa kujumayo awukaba lo muntu umntana izulwana makhona nezulwana mina nje bangukile lokho wami nje ukhokho wami ubaba unomkhulu umkhulu inokhokho bese nomkhulu ukhokho uzala umkhulu ukhokho noyise nomkhulu nokhokho izulwane sesibili ukhokho izulwane sesibili noyise nokhokho izulwane sesithathu njalo makuthiwa esesikhombisa umuntu umuntu osesigabeni esuke ngale kuwena ophilayo mayethi imini engafasa yonke into wena-ke mawenze ukhokho wakho isihlangu siyakuphi leso sihlangu loyakhokho owesikhombisa okhala ngayo ukuthi uyena owaletha iy'thwala ekhaya uyena owenza imkhulu ekhaya uyena wacupha abantu wazokhulisa amakhosikazi abo ukuthi awacuphe omunye wazana maye emfuleni uphuphume izisu ukuze kutholakale amashwile phela kuqala wenze njalo athi emfuleni azonikizela isisu esikuliphishini bese sigqitshwa khona lapho ushembe wafika abakhuphula abaloyi bathathe lishike bawokwenza yilo kuthiwa moshona abalozi into esayizwa ekhaya ukuthi abalozi bethiwa ngengane zaphuma zathithela zalahla zaboshuka lokho sikuthandayo nathi sisivathile ngomhlobo ungathiya lapha uyaqepuza unabalozi kanti kushiwo iy'ngane ezabulawa zenziwa imkovu notikoloshe ushembe kodwa uyakwazi ukuyishintha ekhanda emphefumulo masemthuma uthumekile wakithi ekhema amanazayo mayibonge Nkosi hawu siyaphila kanti uthumekile uthumekile wakithi ekhema amanazayo siyacela uNkulunkulu asiphe amandla ney'mbuzi siy'thole ey'qinile ngomuso sithole iy'mbuzi ey'qinile ngoba kucelele uNkulunkulu obona ngale kwethuna kuyacelakala-ke bakhonza bakhe basezulwini ukuthi abantu bafolela mihla namazolo abantu bekhala ukuthi kuthiwe asingeze kale emphefumulo mongabe abantu badlala abantu ungeze kale emphefumulo mongaphupha ayikho into engane la ekhale emphefumulo zonke abantu abeza namaphupha asikholele emaphusheni asikholele ukuthi uzoboniswe kodwa kusuke ukuthanda kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu amukele labo bantu abathandayo emhlabeni asifanani sidaliwe ngokufana inyama yethu nemphefumulo negazi lethu alifani kodwa abantu abadalela ukuthi uNkulunkulu uzoxhumana nabo kumele babeke uhlalo phansi kodwa abantu abadalela ukuthi kumele balala phansi babone imfihlakalo wena ufana nami wakuwanga lokho mhlawumbe uphila ukuthi ukwazi ukulalela sebenzisa-ke lokulalela lelo khona ophiwe lona ulalele lo uthini ulobu ukuthi abantu bakubo abahamba bethakatha bayelekhala emphefumulo baqhutshelwe iy'nkomo usuke ekuthweni ukhokho wesikhombisa uthe ufuneka iy'nkomo uyenzala eninga kwabo ebashule ukulungisa iy'nkomo uqinisile ungathi umuzi ngomuzi uma ungasuke ukuthi angena manje emzini yabo nje abakhokheli bazomfakazela bazosaba manje phela bayisaba ukuthi amele nabakhokheli kanti bothi amele ukuze ney'ngane ezisemvakwezi amele nabakhokheli kodwa abakhokheli nofakazi ukuthi izindlu zonke zakwenu azikho ezingenayo i-TV ngaphansi ka-10,000 anginjani abakhokheli babheka phansi yabo ayikho indlu manje esikhathini zamanje nohluphekayo upatanisa nabantu awungeke nangena umasifana manje aleke buka leli kopo zamanye abantu abami zamanye
aphume umntwana lo ukhulisiso lo hambile oyolento oyodayisa umzimba ubuya kuhlanganisa uphume iTV angisho yamanazarete awayenzile kodwa ngikhuluma ngabantu ezweni phela lo nkulunkulu naleli khali labona lamanazarete ikhala wonke umuntu wakulelizwe lengabantu mayibonge inkosi ngathi bona la ngishabelungu bengena la ikhala emphefumulo amen ungathi ukuthi wena akhomukini abantu endulo qala babedlungula omama basendulo bedlungulwa amasosha amabhunane namandili uqobo abadlungula abamnyama leyo nzalo eyadabuka lapho noma ngabe kuyachithwa kodwa ushembe leyo muntu leyo mungu waleyo ngane owasendlini enyama owumshana endlini lapho yokufaka ukhuphe abantu endulo ngesikhathi bezophangwa amakhabantwana babeyikubezwa omama wethu nagogo wethu benyukwezwa amabhunu amasosha mayesezizwa nje umuntu wesifazane asembuleni umuntu omnyama bese kuthathe bona labo bantu abayizigqila bayijabulise ngabo uhlala umungu uchithela umungu uzeneluzula leyo ngane yakhulu yomuntu ebhulu yani mayivula lelumina ikhona izinyane lenkuku elilandela iqhuke emkhokeni ingane nje noma ukuthi izalwe iphara ilandela unina bese izilandela ogogo nabo ogogo phambili bakwayibhizi bayazi ukuthi afinisa ngiyakufinisa lelo angikwazi ukuthi wakuphi lento abize ngehlamba angikwazi ukuthi wakuphi lento kodwa ngoba ingane umphefumulo wengane omumathe ingane yakho uzowugona nazo-ke lezi ezisemathuneni ingakho funa amalungelo wezwethu ithi inyanga yezulu ingane yazange ibone ilanga ingozi enkulu mangazange ngiyinaka iyakwazi ukubhubhisa iyakwazi ukukusisa ingane engazange ibone ilanga ingane engazange ibone ilanga engazalwanga uthi ke ngabo bakhohlwa labantwana abanjalo leyabe umlungu eyazalwa indodakazi namhlanje iphuma ingane yakho ufuna ukuyilengisa uzothinga lentana lendini musu ufuna ukuyilengisa funa ukuzothembe kabale icala ethole umuntu mntanami ukuthi amaze akhohlwe ukuthi isola yindiya buze ubani lo wavuka nalo kufa ngoba akwenze ukuthi ingane yakho izothi isuke ibaleke ishiye yohlala la ikhuluma inqwaba amandiya kanti nangu umuntu owafa eyikwezwa amandiya mayevuka thina akwazi ukungena ezulu lomndeni tosuka lento hamba nayo tataphi ushembe ukhanda ikhala emphefumulo ukuthi azokukhulula insila endala uthi ushembe ungazi ezulu ithina boshembe sikwazi ukuguqula ithina sikwazi ukuguqula igazi kolunye uhlobo ufuzo olunye uhlobo mayibonge inkosi amen ezingane ezaleke kanjalo ushembe uyayigeza ayiguqule ifunze yonina leyo ngoba ezakhona ngeke uzulahle ufakazi ekhaya igcikeni khona ingane engazuthi ibafana abafana yalapha kodwa ezakho utabazulu nawe ndoda njengoba uthi isikhulile ushaya uzushaye lento kuthiwa mangwethu kodwa mase ingane sesevukile zikhulula ingane uqala mawunayo baphela ngeke kanjena ungalula iyabhiuza phela zotshela usekomiti abalanda usotheni owakhetha lokuthiwa ushayinto kakhulu oyisebenza kwathi usekomiti nasemakhaya sebekhona usekomiti uzana ubhaqabulu nomzana ubhaqabulu njani ukhethisa ingane zakho phela ngosuzana ekhaya lihleke idlozi so lesibona kuzenza umnumzane thina sinje bawulimaza uqede umuzi ushembe nje besibonela la ekhaya emphefumulo ufuna kuzogeza lawo madlozi anjalo ngoba avuka udestroy umuzi awucelele phansi namhlanje kudlala emzini yamadoda ofuyile uyacongolozela kuphela ngentambo ile ngotambo kuleli imbulo esibayise imbuzi esibayise inkomo zokwaba yona lenkukhu fwe esibaye ugcineza ukwazi ukuthi namhlanje ubhebhuka inkomo lehlala kwaba yona ayisekho inkomo bayithathela abamnumzana bayishaka futhi manje bayishaka bayithathe bayinikeze abafowethu labo bamazwe angaphandle bazana bawele ngale banqamule zona emfuleni bahambe nazo bayishaka zonke kanti ithonga seliyadurisa ushiya lo muzi phela inkomo lezabantu abamnumzane beceke mayibonge inkosi awushiye umuzi ubone umbizo umhlaba udlalo ya abangani bakho
uyababuzisa awuthetha amacala alamakhehla pho shembe zokwazi ngani ngoba besingazi ukuthi uNkulunkulu wesikhombisa owayithakathe ekhaya sokwazi na ukuthi shembe kulungile madam uzana ekhaya emphefumulo sizobavusa thina emathuleni baveza amaqiniso ibahlambulele mayibonge Nkosi mayibonge Nkosi susawe nayo ngobile lapho ukuthi besale ukuwa nje yalapha ekhaya mfuna ukuyibona na mina bese ngicela susale mthunini musothi uzokuba susale yonto susu ukuthi uthunywe uMajiya kodwa wahamba ukuwaya kuzo kushela akayisele naye la azobonela yena alo ukhulume seyintabeni umuntu angayazi umuzi onyazi lezulu lapho uthemba umuntu yakhona ushembe la 2017 uthi buka nje lo muzi wakhe bakhe ngeyani imali boyifunda ukuthola lo DVD uthi ucela i-DVD la ushembe khona egeza amasosha phela sokuhlangu leso ushembe wayegeza amasosha okhokho bethu babe yini okhokho bethu babe nona amasosha babe ngamabutho ami yamasosha amabutho washo la uNkulunkulu sise kwesikamfundisi umjadi uPenelisini ekhuluma nawo ukumanda kaMbalethile ubehamba lokulisa imkhulu nosikhethikalala ubabona nje lapha uJamushatini wabatshela uyazi wezulu lapha edala wathi afuna ukukhuluma nawo sihle useyingane ufuna ukukhuluma nawo kulisa imkhulu nini uNkulunkulu usenikeze ilizwe niyafisha imali nithatha le parliament yakhe wamabhunu ukhona umuntu ongangena esikoleni somuntu umuntu ashaya imithetho wathi njengoba nishaya imithetho phezu kwalesikole sazona amabhunu afunga la eziko okwanezayo kini sokuthi thina bokhokho bethu sesibangabonile abantu abampishona sizobacindezela ngo-1 no-2 no-3 nina maseniphethizo senibuya naleso sodlo uthi futhi la kule parliament kwafa ibhunu bakwazana kodwa babulalana umlando uyashiya ngazi ungisemandazi owabulala khona eparliament uthi nizolikhipha kanjani kubuzula nizolikhipha kanjani leli bhunu la nizolikhipha kanjani niyazi ukukhipha kanjani umnikazi womuntu eceleni kuwo uthi mina ngihlulwa yini ukuthi izoba senilithathile nibheke iplazi elihle entonini nilindlale kahle nakho iparliament bese libiza thina bomndaba lelizwe bese sihlaba inkomo sitshele okhokho bethu ukuthi izwe sembonile lihleli la namanje basahleli kubonile iparliament sebezo bahlangana manje sebegqokile nezinto ezinde manje bahlangane bayiyodwa ngeke kodwa baze bayilungisele abaya ngokubuza uNkulunkulu bazoya ngoba ndikuvona kodwa nokuzobuya i-nomination bazoya babuzele abantwana hey ushembe bakho ukuthi ubona lokho njengoba kuthiwa umehle mali nje zizodlala zithi uma umehle mali ubona ngesemva kwakho ushembe umehle mali ubona yonke ipuza abayathi Inkosi imbusise abanikeze imbobo baqhikize aphuma hamba athi Inkosi imbusise abayi koguga abayobuza ukuthi Inkosi izwe njengoba selibuyelile senze njalo uyena owaziphi yonke imphefumulo yanqaba ukuthi lelizwe lithathe yabhubhayo ishembe useyikhokhile manje kade limuzi ukuthi wakhokhile amabutho atoleka azobavukela kusasa uyayibona lesihlala basona banonesona siyatshela kudingeka lokho omunye ephulisiweni ozophinde naye efake ehlathini ngoba mabuzi nanka amabutho ushembona ndini waletha la ekhaya emphefumulo uthi ushembe siwuvulile lo muzi bonke abantu abafuna umndeni yaboza la ekhaya emphefumulo bafike ngokwesiko batshele ukuthi kwenzekani babathathe babasekhaya bafike bagcwele isiko bese bephendula amathongo abantu bese bephila kahle abantu ezweni ufuna ukwenza umsebenzi wesizwe leseduze nathi uNkulunkulu asilela amasibomu leyobhangisa amasiko eduze nathi ufuna uNkulunkulu athi mayikhuluma kuJehova amaSulumane ngolesihlanu ngibona labafana bamaSulumane lapha sebathatha uhulumeni wakithi amaphoyisa akithi bathatha nomgwaqo ngisazi ukuthi kumuphi nomgwaqo lo mawushaya u-11 mayothandazwe baqhamuka abafana bamaSulumane lapho bavala iy'tolo lapho noma nesothela ukuthi hayi sawuthandaza sishawulayile sibesiza leso haya kuba amaSulumane kuba wena muntu omnyama ogcina usumemeza usashawulayile bayakuba amaSulumane aphuma abafana bamaSulumane bafundiswa ngomthetho wakubo ePakistan bazowenza izwe lakithi bazothandaza izwe lakithi bafika abafana bamaPakistan bafike nomgwaqo bafike bashiya imoto la bashiya icapha ivuliwe
bakhiphe lezi zinkomo zalutho amapaniza bazizitwa ekhanda bese begqoka lezi zingubo zabo kuTosayiro bayothandaza kule mphoshomo yabo bathi uNkulunkulu siyacela ukuthi lelizwe labantu abamavila Nkosi sicela ukusebenza kancane sivune kakhulu bese bethi amen abalele uNkulunkulu wabo baqede bavale inkonzo bafika lapha bafika ithini esesifuthaneni ngapha basoba nabasekela lithi isulumane lithatha omunye ogadini ngapha ivule isulumane sesithutheleka selusebenza kancane sivune kakhulu basivule ngoba thilezo lakithi yaqelungwa siJerusalema ngozakhe yakhangela iJerusalema nathi-ke sesamanazaretha sesikwenza phambi kwakho uNkulunkulu usinikeza umthandazo isililo ihlabelele ukuthi 42 uyabheka ushema ihlabelele zaseJerusalema akuthi naseJerusalema shumane lenkolo ngokuzola lapho sesijalo siyaNkulunkulu siyangaleza uNkulunkulu ezisililo obethi abakhala ngazo uNkulunkulu athile uNkulunkulu mawukhala ushiya phansi umuntu ayenzayo abesenza abesesiguduza lesesonto manje sokhala kanjani thina sesithatha lezi inkonzo zenkolo nodwa mbuzo ukuthi siyabadoko ubona amadoko abantu ngilofanga umqalo wendlela wakadoko yena wafuna umuntu elenza kakhulu uqinisa abantu bamlandela uphungelile mamkhawulizekani mngani wasazela umshumayo kokunenza yakho kale kahle umshumayo sengana mkhandi phambi kwamngani mongase wena ukabelele hlabelethi abanye bayawela simile eJordani ngavuka kwakho angavuka yini kodwa simngala uNkulunkulu yazi ukuthi njani uNkulunkulu ajabule nakho ashonele ngoba ushembe ubuka abantu bayithanda uNkulunkulu ngendlela abayithandayo kodwa yena ngaphakathi kwazi ayikho lena sihlulwa yini ukuthi ukhabelele ihlabelelo zaNkulunkulu ngalezi ikhabelelo zonke zaphenduka zibompidi ngasike singawona umpidi ngisho ukuba nathi siyesukabela thina ekuseni ngesonto ekuseni ngawapho suhlabelele iduku zomanzi sizothiwa wanathi sokanye sihlulwa yini ngokuthatha zona sawulandela esikaDorothy nesikaNoel sazohlabela ngazo uNkulunkulu bayakhala lokho kubethathwa inyanga yezulu yasolala yathi susana abantu bebalethe izinto behlabelele lezi zakaMaria osusana lezi zimpukane lezi ezizakumila uthi waphunga ubala uthole impukane uNkulunkulu bahamba wethumela babakhuza wathi azikho ihlabelele zasezulwini bayihlabelela okuyiso umjingo uNkulunkulu so thini imnandi bakwethu imnandi bakwethu imnandi noshukela daniyo siyangizama ukuthi uNkulunkulu akasiphi isibindi ngoba uhlala emthethweni kaNkulunkulu ufuna iqhawe neqhawekazi mayibongozi ukuthi abantu bakini abantu abalele ukuthi umhlaba bathunga ivala ungezi la ekhaya emphefumulo utetema ngoba uzophuma ubaphoqa abantu baleka bakhuluma amahlazo lapha ekhaya emphefumulo isempuleni la ushembe egeza khona amanyala akakhishwa igama njalo esontweni kodwa la liyakhishwa ngani ngoba umfula empuleni igezwa yonke ingani lakulahla khona yonke into engcolile empuleni ishozi nayo yonke ilahla empuleni ilana kunogeza uzokhucululwa ubona wokhokubeni uzokhuculula izono zabazali bethu mayibonge Nkosi amen Nkosi sokuzenjani manje ayawuma ayabishupha abantu bakhona abantu basezulwini umshwayeli usungula umsebenzi esisetshenziswa tourist wona bashumayeli benkosi asisho ukuthi anithuma siyazi imisebenzi eminingi emazweni amawona futhi uphumile umkhankaso manje kwenziwa ikeke emhlabeni kwakuthiwa amazulu ahlebe imizi kaShembe mayibonge Nkosi yonke le mizi kwakhona imizi kaShembe isezulwini kaShembe amen la isempuleni kaShembe amen ukuthi lokho ezonke ukuthi masihamba lamazulu kaShembe sibe sinabantu abangaphansi
Sikezi nabantu athi kuyongena ehleni abekhuluma inhlamba abenza umkhunga phambi kwaNkulunkulu abesishebesha ujayelika ukuthi uSibusiso siyaxoxa uNkulunkulu ukuba labantu bakela benza umkhunga phambi kwakhe ngoba benza into yasesogwini bathina bamzonda uNkulunkulu bona balethuna abakusiza ngalo uNkulunkulu ngoba bafuna izulu lakhe phethe izitho nje abakwazi ukudakaza phansi abakwazi ukuyahla abakwazi ukuyahla izitho zabo zithwelwe yibo babeyithwele ngezandla sebeyithwele manje ngeyinhliziyo zabo nangemphefumulo yabo badinga wena ukuthi ubethule la emzini oyingcwele munye umuntu othula abantu unyazi Amen. Amen. awukwazi ukubhabhadisa umuntu ephethe isikhwama ukhokho wakhe nesikhwama sigcwele umphefumulo wakhe sigcwele inhliziyo yakhe uyongena emanzini uphume naso bangakanani abangena emanzini uyabona usekusikwama awusevuka abantu abadala usawelungisa uphelele isimali semwili uphelele isimali azawungena egodini akekho umuntu ongenabo abantu bakubo yini wahluka wena othi unabantu abadala cha nawe unabo bakini ukuthi awazi ukuthi bayihlengoleni kuwe bahlengi ngani kuwe Amen. kuphela ushembe ubazile thina njengoba sinananga sizocinga sizofuna la ekhaya emphefumulo uNkulunkulu usiphi usizo ngendlela eziningi asithume simenze umsebenzi wakhe la ukuvela inkulumo la uNkulunkulu wasithuma kudala ngaseke umpheme uyintombi wathi isilungu salokho sibambelanga umsebenzi omningi wabantwana benkosi lapha ekhaya into edliwa kakhulu abantwana benkosi usimende mangase nje uNkulunkulu siphisini iphale lithi 4000 masihlangene emakhaya ngohlanganisa umndeni ulithenge iphale lokho hlezi uNkulunkulu akahlanganisa amathambo wethu ukuba aphula amabhubesi emandulo besele enkundleni besele lokhu usimende yona into edliwa kakhulu lapha ekhaya wona ufunakala usimende la ekhaya angeke ukusebenzise amaphalethi ngo-3 ngosuku o-40 about 3 ngosuku ngoba yonke into ekhaya ingusimende ngoba inhlabathi asinayo tula mabhodlela yabo ngekhona tula mangasuya khona tula mabhodlela manapini amathamba abantu amathambelwa ngoba uNkulunkulu lokho khona uNkulunkulu njengokhethelwa nawo uNkulunkulu abathatha ketha la engafuni khona akhethe khona namhlanje sokuyisibekela semphefumulo mayibongozi amen wasithuma uNkulunkulu sabe sibuye siyazima ngoba sibona sesiqedile isifundo sabona intombi zengena lezimpila kanti asiqedile uNkulunkulu uthume intombi zenethelele kwathiwa akebanikele umsebenzi ukuthi baqedele umphelo wentombi uNkulunkulu ufika nazo izingane eziyibhuku aqale phansi ayilungise wasekuthiwa sile zona-ke sabanika-ke ithuba ngosokwedlula zocela laba ekuthiwa basondele namasemenyezelwa khona sizodlulisa umoya wabo ukuthi bafise ukuthi uqoqele kanjani baphuzileke bona besebethi uma beqala bethi sicele iy'ntombi zethelezela esikhumuzweni azikho iy'ntombi zethelezela esikhumuzweni ayikho inhlanziswa la esikhumuzweni akekho umshumayela la esikhumuzweni akekho umgobelwa la esikhumuzweni nonke ningena ngesango nabalamulo Nkosi mayibonge Nkosi amen mayibonge Nkosi amen ngoba imngenyeni la kulo muzi wabo ompula abagezwa kuwo bazokhishwa kuwo sebemakhaya laso njalo umnyazi eKenani lathi babashumayela ngomuzi naloliselele lo muntu othize lana umuzi womhlaba wonke ngoba thina boshebe siqoqe yonke into ingakho umshumayela umzulu esholela ethi sicela ukuthi umuntu mayesukuma athi ngusibani abasibani ngambezweni nasethini abantu benkosi phela ungaloku usho ukuthi umshumayela kusibani ukukole kuzidanse basho bonke umbangela wakho yonke cha lona embathekile ngomuntu lokho uzothi Nkosi shembo ethi emaphosini ushizwe la ngeNkosi uqhamuka ngoba ukhokho bakho bona bazi ukuthi baqhamuke endaweni yokuthi makuthandaza usekela ngeNkosi yakithi thina esilapha kulelizwe sisekela ngeNkosi uNgcobo esemaqadini mayibonge Nkosi awusekeli ngekhansela ikhansela ngathatha amajimba hamba nje oyishaba ukuthi bamakhulu eshayitoto bezithula ikhansela ukuthi ubabuswana ngishumuntu engabhaliwe amakhosi asekela ngamsemthandazeli sekela ngamakhosi mayibonge Nkosi intombi zethelelo zinikiweke uzosondela udade
asho umshumela amthulele ukuthi uthini ucela kanjani njengoba sesizophetha inkonzo yasekuseni bese sifika ithuba lokulekelela uNkulunkulu kuyasetshenzwa lapha ekhaya bantwana benkosi yonke lento lemphefumulo esiyiqoqayo ekuseni eyokuthi kwenziwe yonke imisebenzi lapha ekhaya njengoba kade esho umama ethi wanikelela umshini sesiyakhuluma nomshini ngaye sekufanele manje lokulelo loqoqiwe uthenge umshini wona ngoba uthi usebeka ngombhobho lana sathi ibhedlela sithi lo mbhobho usuthathe 15 years awazushintsha aselathenge umbhobho umushukushu ukushembe makhulunywa la lelizwe elikhulunywayo liyongena emathuneni ekujuleni kwamathumbu amathuna abazali bethu bezwa suma phi nangu kadekade sekhuluma uthi ubone unyazo lezulu limemeza ngawo lombhobho limemeza abalele luthi nomhlaba bavuke naye ngane bisifile ekhaya emphefumulo mayibonge Nkosi sizodlala khona isihlabelelo sa bani 148 bamenyezile emathuneni ubamenyezile unyazo lezulu mayibonge Nkosi ngakho-ke bakhonza abahle basezulwini siyacela uNkulunkulu asekuhleni asiphe isibindi into ozoyenza la ekhaya emphefumulo idinga isibindi amen sicela ukuma la uNkulunkulu akusebenzele indlebe ehlakaniphile ezwini amen abeyimbuzi bazotshelwa enkonzweni yasemini ukuthi kwenziwa njani ngeyimbuzi abaphethe isimayo bazotshela enkonzweni yasemini ukuthi kwenziwa njani maqedwe nje lazihlala phansi silindele isimayo wathi ushembe abantu abapheke ukudla lapha ekhaya ukudla la ekhaya kuyaphekwa uhlezi kubekiwe kubekelwe isabatha mayibonge Nkosi asikho isidingo ukuthi abantu bayihluphe bayothenga amabhanisi leyo Shoprite bathathe inkomo zabo bayosabaza lesabatha isimayo sikhona lapha ekhaya uzoyibona nje intombi amakhosazana nabafana abancane bazobelitholithele bese lethela isimali mayibonge Nkosi sicela ukuma uNkulunkulu wasekuhleni abuseleze indlela ehlakaniphile ezwile asithethelele labo abalimele enhliziyweni amen sicela ukubuyisela uNkulunkulu ngehlabelelo senkulu nama-48 bese ngicela abashumayela abavunyelwa umoya onezwi elulekile elingahoshizele lami ozokhona 148 isihlabelelo emva kwaso socela ubaba umshumayela isidlo